Welcome to the Leading Site News. Nijang Karbianglong Hamren Rong Supi Rainbow Home Auditorium Hololong Team Karbianglong Tumpen Arnisia Perman 6 Schedule Workshop Amay Pimanpon Nijang Karbianglong Hamren Rong Supi Along One Day Workshop Amay Kang Nipon Along 6 Schedule Alam Tami Jitan Timon Ponsi Eke Hai Elvin Tiron Pen Penang Anmisen Lapen RD Dojo Alam Tami Tan Pachini Pon Karbiatum Lapen STH Lapen STP Atum Arona Tangsi Tami Jitan Timon Ponsi 6 Schedule Hello Jakong Kithi Nai Loputa May Long Jai Pon Lason si Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Tami Chetong Dun si Non Kevangji Arni Penki 6 Schedule Jakong Thipik Anlo Itu Minglong ke Dora Dapan Mesen Lapen Ahok Vek Asait Loputa Than Bachini Ponsi Hamren ke Dora Tu Ningarong Chipidun si Kachoro Pajirdun Lason Thak si ake hai Dr. Dhoram Singh Tiron Tami Karbi Phurki Molapen 6 Schedule Alam Than Bachini si Non Kevang Jian Arni Tami Arjab Thipen Pachun Vek Polapen Chun Po Puta May Long Than Pon Laso May Long Alihiaman Penang Kachatong Dunatum KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Baithalang so LAC Pen MLA Rup Singh Tiron Lapen XEM Elvin Tiron Lapen Karbianglong BJP Asong Along Claim Rapid Dam Rapid Atum EMM Atum Anpen Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pachun Pon Hamren Pen Chandru Singh Ronghang Report The Leading Site News 125 Raswa Constitutional Amendment La Banke a basis ke Accord ke thompen Ise Accord Banke UPDS Accord 2011 Ise a Banke DHD Accord Lapen Ise Accord Banke La Banke ANVC tu Garville Accord Laki thompen si 125 Constitutional Amendment Kimlo Lapen kapachira Abdun Tuji Aninga hanga Banke non la song truck pen kapar Japon Accord la 2021 Accord lo la pen ke non hala Ladakh along non Chisong bom ula dakta non Chingwai bom la pen ke dak Tripura sor la Tripura motha la tum penta Chingwai bom la si Karbianglong apart ke kita ngason lo, na pena kapreka district council ke kita ngason lo, na si patu midi ke si lo, irul bag dolo Delhi long kanto ke cingrum si, 60 dola district council camp cingrum si lahai lam cingwai lo, na pen kanto ke ta nengarong lo, article 280 along pen itum ta, tangka poisa kado ke channelize kuli lunong po. Una terms of reference bulo la so terms of reference itu 62 so talongun popuke la cap a district council tum ta welcome lo la pen ke anso se kachingwai na lang dutulang sita kachingwai ching sai long pinita home minister bang chetong jalam dolo nile tum bang ke lada meeting lu ko mo se ngong dunu ne bang joilo sita halada CEM bang pipo bang hadak dolang lapen ini tum Karbianglong pen hala MP MLA lapen minut bang Thomas ada kape di dulu la si memorandum bang kene tum kado be ঠিক rapper lo akimi ki ponang lang solution thom dula isona bang ke itum jong hele pusita 6 schedule long akampi claim pakaji pulodang te governor abang discretionary power long pakanangji council of minister long hala tuma akija pen ke council ka soraji pula ke itu nungki tam taning kan prosekiata labang ke chunune derlo na pen ke chunchelo na si governor a power bang ke la naji pula so ke tok tekang dulang la pen ke isia bang ke hala unte mene kadu go be si na masi reserve endang pubusini tu kamathalo la si chugidam tang ke cap ke open for all 34 ke reserve pulo sita nora bang ke reservation a irtum phanta je bohong se airport non ka avedaji nang naklo reservation bang avedaji nang naklo la sin nora bang ni tu aku memorandum tok tulo ni tu ka tok tikanga bang ke open Meghalaya ta
Meghalaya state long to open ke seat phone nasi dakta open seat pho bagan le bichot abang sing image seat ke kenang ne usine tum memorandum lo ala home minister fan council pen tok tikang lo nasi la so development abang ke non ta result ko som polite ra chini nela sita 125 constitutional amendment dulo polodang te itu mas seat pokep ta da Karbi Anglong seat pokep ta dukokpo lapen ke 280 along itu terms of reference district council terms of reference longun po labang kadwe district council taneng arong piglo lapen ke ladak anti defection law kas keseng gunji aja kong ta long po lapen ke dual position ki enune MSC pen MP ba MSC pen MLA divisi bet kidulong le la so ain danang le po lapen ke jasimet ke ini tum tangka poisa finance bang ini tum penang kirap du po the district council chorkali village council pen municipal council anta finance commission pe kacheng waja warsai ini tum lokon po কৃষিভূমি আছে এটা বাউণ্ডাৰী হিচাপে আমি বনাই হিচাপে শিক্ষিত পুথা গভৰ্নেন্স দৃষ্টিকোণ akar inai artikel 243 abang picun veki puru temani akhel berharapan insurance ko supisino মই এটা দিলি থান নম্বর যে পিনি কার্বি আংলং বিজেপি ওয়েস্ট কার্বি আংলং আর বিজেপি পিনি তুম নিঙ্গে থেনাই কেলালো জেলি তুম नेशनल प्रेसिडेंट लाल कृष्ण अडवाणी की दोहुर लापेंट राजनाथ सिंह की दोहुर लापेंट नितिन गडकरी की दोहुर सुता में अलांग तुम तक कार्बी आंगलोंग वांग हुट डिमा हासाव वांग हुट से अलांग तुम तक निंगे टेकांगलो creation of a small state so lampu thake lapen autonomous state lampu thake lang tum ta ni te kang dak lo ji Karbi Anglong lapen di Mahasau kari lampu thake to BJP tum ta lage check roi lo wo bangke ni te kang dak lo son thak thak si national long general secretary tapir gaon non ki dobom a MP lo Arunachal pet alang ligi tok ji rupensi dake tumhan nang ki te kang lo ji Karbi Anglong lapen di Mahasau puthak a kari nai autonomous state bangke BJP penta check roi dun lo po bangke Sondak taksi pini chief minister hin ben sitame nanglitum press media long kangi tegang na nanglitum ardu long lo kedam tang tarik hini April cheklo Lok Sabha MP election aprang nomination ke file sin ni tegang lo press media lo lapen thu tarabasa long sitame alang li press media hin lo sin ni tegang lo autonomous state lam putha ke alang li chief minister hin penda klar dak alang li ni tegang lo Kasonda taksili tum Karbi Anglong Autonomous Council RCM bare alang lege ninggelo na hok mai meeting long tan ngi dak lo je Karbi Anglong kaching thu rawar saya phan Karbi Anglong kaching thu di Mahasau kaching thu ri pulo tangke lage akapreka theklong lelo lage autonomous state long wek lang pu tu alang lege ningi teng bensi alang li claim bomb lo kasi prime minister Narendra Modi phanta wan lo kasonda taksi home minister Amit Shah phanda dak Karbi Anglong long ke wanalam ke lain lo je Karbi Anglong di Mahasau arat aning ke hang kupise aning ke hang ke thenai ma pu pachini ji phansi alang li kadobe lai alida to phanda prime minister lapen home minister phanda ke wan lo la sondak thaksi Bharatiya Janata Party election batai 3 sitame ai kene manifesto long bangke kaita number 1 is la bangso a point long bangke autonomous state sikada dulu si Pini liltum Karbi Anglong leper West Karbi Anglong di Mahasau a BJP etum ke pini anian ta iri repin ben pini cingki cethan bom lo Assam a chief minister phanta lepen prime minister home minister phanta je autonomous state bangke ditia pilo polo tangte la kacingki ke cethan lo polo tangte Karbi Anglong di Mahasau farmanta cingki pi ponang po lepen autonomous state bangke piwek nang po lepen ke Karbi Anglong di Mahasau ara raning ke hang nai ahor mulo lasi pini la sorteng si pini nilitum arjap thip si pini ta do pen pini anian sitame la soput hak nilitum kata
ar mahok amai tin long setami la soalam si kata pon lo sira dake thang ining gi bidama thai ta welo kupini ke patu thai ta welo tak kahon dia thai ta welo